I ćao ljudi, danas ću vam pokazati kako možete napraviti sličicu za vaš video. Odnosno, ta sličica ne zove sličica za video, već ta sličica se zove thumbnail. Ne thumbnail, već thumbnail. Biće vam uglavnom neki ono kako se piše, ovako negdje ovdje. I ajmo da se baci, znači bit će ovo za neko Minecraft preživljavanje uglavnom. Idem znači file, new. Idete 1280 white, height 720 pikselima i to je to i idemo OK. I evo ga. Sada idemo, uzmemo neku sliku, na primjer, ovo je moj thumbnail, evo uzet ćemo na primjer, uzet ćemo evo ovu sliku, ovako, i povećamo je preko, znači, cijelog ovoga. I znači kako to izgleda ružno, hrapava, ne hrapava, već vidite. Nije lijepa slika, tako da ovo ćemo placeati. Idemo na filter, blur i box blur. I sada odredite se kako će biti blurovano, evo sad 20 sad. 20. Ok, i bit će na 20. I ok, evo ovako. Onda uzmete sliku, evo ovakvu neku. Sad se pitate sigurno kako da slike, ja sam otvorao na Google i ukucao sam steve.png, znači png. I ono vam izbaci ovako. I ovo ćemo placeati. Ok. Ovako, i onda uzmemo Minecraft, ovo ovako što više od cijelog ovoga sada. Ovako malo to smanjim. I to će biti ovdje. I ponovno. Place. Ovako, dobro. Onda uzmemo ovo T. Gledam da pišemo nešto. Začekamo, ok. I upišemo, na primjer, ako je Minecraft Builders, neka mini igra ili tako nešto, upišem taj naziv, evo, moja će biti preživljavanje, isto, P-R-E-Z-I-V-L-A-V-A-N-E. Sada piše P-R-E-Z-I-V-L-A-V-A-N-E, Minecraft preživljavanje. I kako ovo izgleda ružno, normalno, preružno izgleda. Uzmete ovo ovako, ima ova crtica i uzmete ovo i prevučete ovdje. I evo ga, izgleda sada ovako. Onda, kad ste ovo uradili, ok, idemo onda ovdje i upišem koja je epizoda, ovo će biti epizoda 1, E-P-I-Z-O-D-A 1. Ili samo upišete hashtag 1. Evo ga, epizoda 1, ponovo onda uzmemo ovo i zalijepimo i evo ga, epizoda 1. I šta ćete još pisat, na primjer, pa to je to. Evo pisat, hajde. Pravimo kuću. Pravimo kuću. Ok. I postavimo. I au ne. Ne. Evo ovo i eto, ne možemo, ne veze, pravimo kuću. I Minecraft pravimo kuću, epizoda 1. Idemo file. Save as. I upišemo gdje hoćemo, ja ću pisati Thumbnail, 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 sada upisati thumbnail 2. I onda idemo ovdje, ovo ćemo biti Photoshop, PSD, PDD, vidjeti stavite JPEG, JPG. Ok, to, desktop i save. Ok, i to je to. Šta još imam da vam pokažem, i evo ga, kako taj thumbnail izgleda. Uđe, evo ga, i znači kad tako izgleda taj thumbnail. Evo, Minecraft preživljavanje, pravimo kuće, epizoda 1 i X.
Pa ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako ste uživali, bacite like. Ako sam vam pomogao, subscribe i komentariste ako vam se nešto nije svidjelo. Tako da vidimo se u sljedećem tutorialu ili u sljedećoj epizodi. Ćao!